dostlar, biz bugün tağın Sabıylar Balalar özəgində Minem ismim Fəride, bu İlsiyə Ustaz. Selam Feride. Biz bugün ne işliyiz? Ben seni bugün maşinada tigirge öğreten biz yasıybız motor minder. Sen bilesin mi Feride? İlk tokumalar bulmagan, alarını hatın kızlar özleri yasaganlar. Mesela ne bu jitinni hatınlar başta özleri üstürgenler, anar anı işkertkenler, hem şuvay tokuganlar. Nişik motor göresin mi? Bu şunday silgi, hatın kızlar özleri kovar bilen tokugan, bu istilge jeyme, yeki şarşav. Göresin indi sıfatlı motor öz kolları bilen yasaganlar. Büyük motor. Hazır tokumalardan ki bitti satıp alıp buva şoğan göre biz senin bilen bugün hazır tokumadan motor minder yasıybız. Minderni tiger için bizge başta anı ölçep kesirge gerek. Anar için motor jipler bilen biz anı senin bilen bezeybiz. Bize geç maşinada tigerbiz. Maşinanı tulayım kullanırga tigirgen isini üretem. Anar işine motor etip mamık tuturabız. Hem tişigin tigip koyabız. Bizning minder hazır buvaşak. Jengil mi? Jengil deb o'ylayman. Ayda yasap karık. Başta bizge minder için tokumani ölçerge gerek. Biz senin bilen 30'ga 30 minder yasıybız. Anın için bizge gerek biraz kübrek alırga 32 alabız. Çünkü 2 cm bizning kiteshek tiguge. Anladın mı? Ne şuvay 32'ni sanap, men mında sabun bilen bir nokta koyam. Anarı dağın 32'ni nokta koyam. Mine sen sabun, sen ölçep kara. Yaxşılap görünür. Deriz. Hazırda barabız da ikinci yağın ölçüyüz. Üstünde. Aha. Hem ahırında 32. İyi. Hazır biz bu sızık boyunca senin bilen to'g'ri etib kesamiz. To'qimani keskanda uni ko'tarilga yaramay. Alaysa senin qiyiq kelib chiqishaq. Shunga ko'ra to'qima istal üstünde biz ekranga ana sızık boyunca kesamiz. Sen de kesib qara. Koy heybet kesin. İyi. Hazır bu yaktan karşısına geliriz. Aferin. Hazır. Bizning narsa kelib chiqdi. Bitta kesak to'qima. Birsinde biz motor etib hazır bezak sening bilan yasaymiz. Sen qaysi jipning qaysida seviyorsun? Ne bu? Zinger tesini yaratasan. İyi. Hazır biz onu jipga saplaymiz. Jipni inaga. Sen ina bilan tikkaning bormi? Ne bilen? İyi. Hazır biz ina bilan bundan motor bezak yasaymiz. Ikis. Ortasında şimdi bir şakmak. Başta ana resim yasap koyarga gerek şulay bit. İyi. Nişik sen şunday resim. Büyük motor bulmak çıktı. Ananı tut. Bir de astan kırtayız. Şakmak başına. Bir de men birisini ko'rsatayım. Shunday adım atlaymiz da bundan chiqaramiz. Tag'in bir adım 1 santimetr shunday. Bir adım atlaymiz da chiqaramiz. Aha. Tart. Where? Жеңілірек бола башлады. İyi.
Мен сенің ерте әлі машина белән тегә белмәдем. Син бүген өйрәнәсең. Монда да төймәп куябыз. Сүтелмәсен өчен шулай. Инде кис. Хәзер мендәрне тегәр өчен безгә ике тукманы берсе белән тоташтырырга кирәк. Мотор ягы эчендә кала. Без икенче ягын берсенә туры китереп, яхшылап эләктереп чыгабыз. Хәзер иң кызыгы без машинада тегәчәкбез. Куркасыңмы? Әйе, әзгенә куркам. Ул һич тә куркыныч түгел. Кызлар 7 яшьтән инде мондай машина белән куллана алалар. Бар тик аның саклану кагыйдәләрен белергә кирәк. Ничек син уйлыйсың? Нәрсәдән сакланырга кирәк? Андагы инегә. Бармакны тыкмаска. Тукманы янында гына тотырга. Ярыймы? Булай башкасы бер дә куркыныч түгел. Хәзер машина белән танышырга кирәк. Аның ике җибе булырга тиеш. Берсе өстә, ә берсе аста. Аска җип куяр өчен аны безгә тутырырга кирәк. Җипне алып, менә шундый барабаннан чыгарабыз. Монда уң якка бәйләп куябыз. Хәзер бер бармагыңны миңа. Баш бармагың белән монда оп, уң якка чыгарабыз. Һәм менә бу машинаны уң якка чыгарабыз. Күрәсең, ул нинди могҗизалы әйбер. Хәзер машинаны кабызырга кирәк. Монда аның ноктасы бар. Ут кабынды, күрәсең? Димәк, машина эшләргә әзер. Хәзер син аяк белән педальга басасың. Безнең машина электричество белән эшли. Элек апалар кул белән эшләгәннәр. Ә хәзер без аяк белән педальга басып бик җайлы гына эшлибез. Бас. Һәм алга кара. Күрәсең, ничек ул безгә җип әзерли. Булды, әзер. Туктасаң да була. Безгә бу кадәр җип җитә. Хәзер моны сул якка чыгарабыз. Эт сул якка. Һәм моны да тетеп куй. Булды. Хәзер җипне безгә кисергә кирәк. Юк, монда. Ярар, ансы да куркыныч түгел. Юк, барысы да яхшы. Хәзер бу кичкенә җипне чыгар. Катушка дип атала. Чыгар. Искә. Әйе. Без аны машинаның астына куячакбыз. Açabız машинаны. Монда да аның ишеген ачабыз. Монда тагын бер ишек, аны да ачабыз. Һәм монда аны дөрес итеп куярга кирәк. Дөрес куяр өчен аны булай уң якка борып, сәгатьләрне ничек әйләнә күрәсең? Шулай безнең җип әйләнергә тиеш. Монда кертәбез һәм монда кертәбез. Шулай ул безнең кая әйләнә? Уң якка сәгать кебек. Хәзер аны урынына куябыз дөрес итеп. Җип аста әзер. Хәзер өскә безгә кирәк куярга. Җипне чыгар. Син аны бик яхшылап кистең. Күбрәк итеп чыгар. Хәзер күрәсең, монда бар. Күрсәткәндә торган башта берсенә кертәбез. Юк, нәмәсенә берсенә. Әйе, ул аска китә. Астан өскә. Хәзер менә бу җиргә кертәбез һәм аска. Әйе, бер. Һәм әйтәмсәң булшан. 2. Һәм хәзер энәгә. Бу иң авыры. Ясап карасың киләме? Әйдә. Бу җипне кирәк энәгә кертергә. Әйдә. Якынрак тотырга кирәк. Килеп чыгар өчен карамыйсың күрсәтәм. Килеп чыксын өчен җипне бик якын тотырга кирәк. Менә шулай. Оп. Аны кертергә җайлы ясап кара. Birinci topkurdan çıktı. Aferin. Sen şatmı? Әйе, бик. Хәзер безгә иске җип аскасын чыгарырга булачак. Мин аны күрсәтәм. Кара. Иске җип аска төшә. Һәм җипне чыгара. Менә бу хәзер җипне чыгарсаң. Күрәсең, без астан җипне искә чыгардык. Ничә җип булды? 2. Дөрес. Ябабыз. Безнең хәзер 2 җип
әзір. Бірсі үсті, бірсі аста, дұрыс. Әзір міне бұл тұқымада біз тігіп қарайбыз. Алайса тіге білмейше міндерді тіксек келіп шықмайшақ. Шойым башта үйренерге керек. Тұт тұқыманы қой астына, әне астына. Тұқыма қазір біздің тігінген мұнда ері. Олай жіп тігірге ауыр болашақаны керек. Шылай электріп қойырға. Көресің бе мұнда оны өзің көтеріп қарай? Тағым бір көтерді. О-о. Емшағырақ ерем, асқа түшіресің, әмі тұқыма электрген болады. Қазір бізге керек әне асқа түшіргеніне шылай әйленді. Әйе. Қазір мен сен аты тұрғай болшам, сен аяқ білен педалға басып бір созық тігесің. Әйді. Аха, тағын. Бітті. Қазір көтереміз. Аны тартып қарайбыз, һәм кесеміз. Нашында сенің туры сызып келіп шықты. Ура, менің болып шықты. Ауыр түгел ме? Жоқ, ауыр түгел. Әйе. Қазір тағын бір үйренеміз, һәм міндер тіге башлаймыз. Міндерні тігер үшін бізге жіплерні электрерге керек. Хатırlайсың ма, біз мұнда ясадық сенің білен күйме. Ол сүтілмес үшін ясала. Машинада да шындай сүтілмей тұрған электрге ясарға керек. Тағын түшірәбіз. Әнені қазір түшірәбіз. Әйе, һәм алға біраз ғына 1 сантиметр ғына тігебіз. Аз гіне тігесің де тоқтайсың. Әйді. Бұл, әйе, қазір біздің мұнда шындай бір нүкта бар. Аңа нүкта бұл кнопкаға басабыз. Һәм педалға басабыз. Болды. Тоқта дегеш аяқны алырға керек, ярай ма? Шылай машина тоқтай. Сен бұл кнопкаға басқаш нәрсе болды? Ол артқа кетті. Дұрыс. Һәм ондар тағын алға. Демек, бұл жерде біз 1-2-3 тапқыр тіктік. Ол бір қашан да сүтілмейшек. Аңладың ма? Әзір әйді туры тігіп, астында да шындай бір ясымыз. Мұнда келгеш тұқтарға керек, ярай ма? Әйді сен тұт, қорықма. Әйі, мына мұнда тұқымадан шықмайшағына, ем? Әйді сен де тұт, тұқыманы қорықма. Болды? Әкірін. Сен педалға әкірін деп басырға тұрыш, яғни әкірін гіне. Міне шылай болдық. Әзір әйді ясап қараймыз. Басасың, әйе, басып тұтасың. Алға. Болды. Әйді әзір аны бұшатабыз. Тұқыманы ал. Һәм мұндай кесеміз. Әзір қараймыз. Біз әлігіне үйренген әйбірні әзір текшірәбіз. Сүтілемі біздің жіп яки сүтілмеймі? Қара. Сенде тартып қарайлы, сүтілемі? Әйе, сүтілмей. Сүтілмей, демек сен дұрыс аны ясадың. Бізге міндерні де шылай қазір электріп, башында һәм ақырында электріп тігірге керек болашақ. Сен әзір ме? Әйе, әзір. Жақсы. Біз қазір тігірге үйрендік, шылай ма? Міндернің бүтін электрген яғын тігіп шықсақ, міндер келіп шығам? Келіп шыға. Әнешік біз аның ішінен мамық қоябыз. Тігіп шықсақ, онда бүт бұш ара қалмай. Алайса білмеймін. Алайса бізге біраз ғана кешік қалдырға керек. Әзір мен сеңа мұнда сабынмен ясың. Біз мұнда башлайбыз. Тігірге тігебіз. Мұнда тоқтайбыз. Бұл тешік бізге нештеге керек? Мамық үшін. Ішіне мамық тұтырға дұрыс. Әм мотор шақмақны көрерге керек. Демек біз оны әйлендірешек біз мотор яғына. Шылай мұнда тоқтайбыз. Міне бұл бізге қазір қымашы олай. Біз оны әкірін алып қоябыз, ярай ма? Әйді інәні түшірәбіз. Түшір, алдыңа. Әйе. Әзір сеңа бізге қиық міндер керек ме, еке туры мотор? Туры мотор. Шылға көрәй сеңа мұнда қарарға керек. Тұқыма қырайы, міне бұл темір әйбір янында болырға тиеш, ярай ма? Әйді әкірінгіні мен сеңа тұтырға болашам, сенде тұт. Башта әзгіне тігебіз, тоқтайбыз һәм аны электріп қоябыз, аңладың? Әйді 1 сантиметр тігебіз. Қазір электребіз. Болды. Алып қой. Демесен
sovut qo'yam. Bizga sovutga qo'yamiz. Mana bunda hozir nishonliqda qo'yam. Mana bunda to'xtarga kerak edi. Bo'ldi. Hozir qara, inani to'qimaga tushirishga kerak. Nechuk sen uni tushirasan? Oldinga. Sen o'zing yonma. Yo'q. O'zing yonma. Вот, ina tushdi. Hozir biz uni bo'shatamiz. Ham buramiz. To'qimani bir o'zingga. Вот, bizga bit hozir ikkinchi yog'ini tigirga kerak. Ko'taramiz. Buramiz. Yo'q, ina qolsin, ina kerak. Ina to'qimani tutib tura. Buramiz. Necha yoq qoldi bizning qoral tigirga? Nima? Ham nima? 1,5. Ayda elektrimiz tag'in. Deriz. Sen deriz to'xtading, sen anlading. Buramiz. Elektrimiz. Bunda to'xtarga kerak yaraymi? Ham elektrga boshindagi. Bo'ldi. Ida hozir elektrimiz. Tut. Oysa u qo'yib ketadi, sen tutmasan. Ham olg'a. Yo'q, olg'a. Bo'ldi. Ida bo'shatamiz. Inani ko'tar. Hozir nisharga kerak. Tortiraga ham kesirga kerak. Bunda da jib bor, unda kesirga kerak, u bizga kerak. Middarning ushvari motor bo'lsin uchun biz uni to'qimasini nimada kesib qo'yamiz. Desinde kesib qora. Ammo jibni kesmayvermi, yonindagini. Bo'ldi. Hozir biz uni motor yog'ini chiqaramiz, shu masin chiqarib. Ayda men senga joyga bir usul ko'rsataman. Qalamni olib, bunda tug'amiz ham shunday 90 gradus yasaymiz. Ko'rasizmi shu joyga? Endi boshda chiqaramiz, anarsin. Ayda mana bu yog'ini. Вот shunday. Yumshoq bo'lra tish bitmindar. Ishini narsa solamiz. Sinchpon. Ayda. Yumshoq motor mindar bizni kelib chiqdi. Hozir nisharga kerak? Hozir tugamiz. Bu yoqni. Teshigim. Bir yog'ini elektramiz. İkinci yog'ini elektramiz. Da boshda o'ng yog'ini ustidan. Ham temini elektrib qo'yamiz bir ikki topqir sütülmesi için. Kesasizmi?
Якынрак. Безнең мендәр әзер дияргә була, әмма аны шулай бизәп куясы килә. Ничек сиңа? Ошыймы шундай берлек? Әйе, бик ошый. Хәзер без аны тегәбез. Әйдә, зәңгәр щукны кайсы якка куябыз? Уң якка, сол якка, өскә, аска. Әйдә, син сайла. Да. Уң якка. Аны кертәбез бер ягына. Хәзер нишәгә кирәк сүтмәс өчен? Бәйләп куярга. Әйдә, бәйләйбез. Хәзер сул якка нинди төс куябыз? Шәмәхә, сары, кызыл. 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 Карим әле Фәридә, синең нинди матур мендәр килеп чыкты. Бар ягы да туры һәм дөрес. Фәрин, котлыйм. Рәхмәт сезгә, сез миңа бик җиңел аңлаттыгыз, миңа бик ошады. Дуслар, сезнең дә шундый бизәкле мендәр тегәсегез килсә, безне YouTube'тан карагыз һәм журналда укыгыз. Сезгә уңышлар телибез. Пока-пока.